Dostlar, assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер. Ой, экранда катар уйлар сатылат достор. Мына. Бүгүн 21 ноябрь 2025 жыл. Чүй облусу Москва району Стретинка айылында достор. Биз азыр бир четтен маалымат берип өтөбүз могу уйлар боюнча. Ушул катар турган баары сатылат. Сиздер лайкты басып колдоп туруңуздар. Каналга талганды унутпаңыздар достор. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Так, бул жерде канча башты сатыкка койдуңуз? 25 баш болчу. Мына биринчи тут менен. Общий 25 баш, э? Наркы торпокторчу? Сатылбайт багалар. Алар сатылбайт, а? Так, ала уйдан баштайынчы. Бул желинде караңыздар. Мынаги. Ала уйдан. Так, бунун породасы кандай экен ала уйдун? Галыштинка менен алатоо аралаш дейт. Онда болгон аргындашкан уй экен. Жакшы, бул канчанын тууган уй? Бул 6-сынып туткан. Туса 6-сынып туйт. Азыр саан канча сүтү бар? 15ке жакын бар. 15ке жакын дейт. Жакшы. Боз эмес? Боз. Канча айлык? 4 ай болуп калды го. 4 ай дейт. Мына. Кандай породадон качты ушунда бул? Швейц. Порода швейц дейт ичиндеги. Жакшы. Булардын эми сразу эле баасын айтып кетебиз. Азыр бул жерде сарайда жакшы көрүлбөйт экен. Азыр сыртка чыгып да көргөзөбүз достор. Так, бул швейц дейт. Ичиндеги швейц. Так, бунун баасы канча? Курговойдо сүйлөшөбүз баасын. Круг сүйлөшөбүз ба? 25 башка. Мына кет. Эң жакын боозор моолар ошойт, уже эми. 5 айдан өтүп 6 айга кетип калды зал. Көрдүңүздөрбү? Так, бул канчанын тууганы эми? Бул экөө 6-сыйга берди эле. Экөө 6-сы. Жакшы. Мына. Булардын негизи аз сүтү барбы, жокпу? Булар азыр запуска кетип атат. Запуска кетип атат дейт, а сүтү бар экен. Булар кайсы порода? Алатоолорбу? Алато. Бул экөө алатоо. Жакшы. А бул экөө швейц окшойт. Онда ол кичине светлый болуп турат. Швейцар, булар канчаны тууган булар эми? Экөө тең 4төн тууган. Моа 5 туган. О, 5ти тууган. Наркы 5-син. Бул 5-син тууган. Жакшы. 7 ай боз. Булардын эми примерно бою 140 плюс го дейм, а? Желиндер. Булардын желиндери баары таза. Арасында барбы? Желиндери. Могу эле бирөө 3 эмчек. Бир экинчиси 3 эмчек, а? Болгон. Жакшы. Калган бүт рабочий дейт. Жебичтери таза да негизи булардын. Так, бул канчанчы туут? Бул желини чоң экен. Бул канча жыл тууганыга? 1 ай болуп калды. 1 ай болуп калды. Азыр канча сүтү бар эми? Пикке чыкканда канча берип атат? 20дан 20дан жогору. Жакшы, бул музоосу жокпу азыр? Жалгыз эле сатылат да? Музоосу өлүп калды дейт достор. Мына. Жакшы. Мына. Швейц болду өзү. Так, бул Швейца бул, а? Жакшы. А болчу? Алато чисти. Алатоо дейт мына. Өзүбүздүн чүйдүн алатоо достор. Бунун канча сүтү бар азыр? Бул 20дан бар. 20дан жогору экен. Бул канчанчы туут? Бул 5-син түтөм туса. 5-сини туйт. Бул да боз. Бул эми качалак эми качат. Эми качат, а? Негизи булар бооздор осменение болгонбу эле бука секиргенби? Осменение, колдо качып тур достор. Мына. Ол светлый сары уй. Кандай бул? Светке ушундай көрүп атам. Так, бул канчанчы туут экен? Бул 3-син түт. 3-сини туйт дейт достор. Жакшы. О, 8-си уй. Сары кыз дейт. Бул кличка сары кыз экен. Бул канчанын тууганы? Бул 2-син түт, 3-син түт. Экини тууган, 3-сүнө боз эмес? Качып кал, качалак бул. Кача элек, а, мына достор. Бул сары кыз канча сүтү бар эми? Бир 15тен бар. 15тен жогору. Жакшы. О, 9-су болду достор. О, ала уй экен. Онда болгон. Бул мындай квадратный, плотный экен онда болгон. Көрдүңүздөр, бул боз эмес? Боз. Канча айлык боз бул? Канча айлык ушу? 5 ай. 5 айдан өттү бул. 5 айдан өттү да уже. Жакшы. Так, булар баары Швейцтен качтыбы, кандай болду экен? Швейцтен, а? Осменение Швейцтен дейт. Бул канча сүт берип жүргөн бул? Ала. 20дан өйдө бер, чын эле туугандан 20дан өйдө бер.
20дан өйдө. Негизи уйларды жакшылап караса бере берет сүттү көбөйтүп. Жакшы. О 20дан жогору. Бул негизи кайсы порода экен? Алай экен. Галыштын менен аралашты. Галышты менен аралаша негизи. Онда болгон азыр сыртка чыгарып да көргөзөбүз бер четтен. Так, могу башка кой. Онда болгон. Не деген порода болду экен бул? Бул абышын эле ой. Өзү эле. Мынаке, өзүнүн жайлары уй деп коет. Бул бооз эмес. Ошону текшеребиз чын. Onu точносын билбейбиз, а? Мынаке достор. Так, бул канчанын тууганы десиң? 3 туган. 3 тууган, аз саан эмес. Саан. Сүтү азыраак окшойт. Азыраак болот. Мынаке достор. Жакшы. Мына 3 тууган бул 10-чусу болду ошондо, а? Так. О, гигант экен, алабый, чоң. Көрдүңүздөрбү? 30 литр берет дейт. Азыр запускада. Канча айлык болсо бул? 6 ай болду. 6 ай, э? Жакшы, бул канчанын тууган уй эми? 4 тууган уй дейт достор, мына. Сүттү бул бир сааганда чакан толтура берет экен монда. Өкүртү. Так, канча сүт берди? 30дан жогору бер дедиңизби? Жо 30. 30 смело. 30 смело. Бул канчанын тууган дедиңиз а? 4 тууган дедиңиз, а? Ол 1,5 чыгып калат го дейм бою. Чоң экен. Жакшы. Бул 11-чиси болду ошондо. 12-чиси. 11. Ол Швейц окшойт. Мына. 18-19 чейин болду биринчи тууганда. Биринчи тууганда 18-19га чейин дейт. Онда болгон сулуу экен. Экинчисине бооз абыл, а? Мына, бооз дейт. 4 ай. Азыр канча сүтү бар бул? 10дон жогору экен. Бул порода Швейц, а? Швейц. Швейц достор, мына. Түсү да мощный экен. Так, бул 12-чи уй болду. Мына. О жаш кунажын экен. Так, могу чоң уйчу? Алатоо. Өзүнүн алатоо экен. Бул канчанын тууганы? 5 тууду. Бул 5 6 ай болсун. 5 тууду ичиндеги 6-чысы ошондо. 6 ай бооз. Бул канча сүт берип жүргөн? 20дан жогору. Жакшы. Онда болгон өзүнүн алатоо. Булардын желиндери таза да негизи, а? Төртөө тең иштейт, рабочий. О чоң уй экен. Жакшы. О 13-чү алатоо дедим. Ала уй экен. Мынаке достор. Сүтү жакшы. Негизи моулар чөткү болот да, бизде ход дегендей. Кичинекейирээк, сүттү жакшы берет монда, квадратный экен. Бул канчанын тууганы экен? Бул 5 тууду. 5 тууган, а? Мына. 5 тууган. Бул негизи пикке чыкканда канча берип жүрдү бул? Эми 22-23 ушундай чейин берип жүрдү. 22-23. Көрдүңүздөрбү? Бул дагы кошсо керек бул. Негизи бирок бул үзбөй берет. 7 айга чейин запускага чыкканга чейин сүт берет. Ол бере берет, а? Бере берет. Стакан Мага. Ошону сунуштамак бул. Негизи бирден сатпайсыз да бул. Эми көрөбүз, клиент баасы чыкты. Жакшы, могу 14-чүсү болду. Туурабы? Швейц. Бул тетин сиңдиси гиганттын. Наркы гиганттын сиңдиси. Биринчи тууду. Бул дагы кунажын экен, Швейц. Биринчисине канча берди аттı бул? Бул 20га чейин айдады. 20га чейин берди дейт. Бул канча айлык болсо ошондо? 3 айдан 4 айга чейин болсо. 3 айдан 4 айга чейин болот экен монда. Экинчисине. Жакшы. Мына. Бул дагы Швейц. А молчу. Бул да Швейц. Бул дагы Швейц. Бул тайжеси. Тай эжеси экен. Көчүктөр уже чоңоюп калыптыр. Желин тортуга окшойт бул. Бул канча айлык болот ошондо? Бул ошо өткөн ашып кетип калды. Мен уже 6 айдан өтүп калган го запуста болду. Бул желин чарадай бул. Сүт 25ден 30га чейин берет. 25ден 30га чейин берет дейт достор. Бул да чоң экен. Ошондо бул тууза канчасын тойт? 4-сүн түйт го дейм арта, 4-сүн. Бунун кличкасы Мартабы? Марта аты. Аты Март экен. Ондо болгон чоң экен бул да. Булар негизи баары эле Швейцтен качкан, а?
Жақсы. Так, мол Алатау ғой деймін. Алатау чисті. Ондаған Алатау. Бұл саған. Саған. Қанша сүті бар қазір? Бұлдар 15 бар ғой дейм. 15 бар дейді ме? Жақсы. Так, бұл боз емес ұрынды. Боз. Боз, қанша айлық? Қашқан бұл. Бұлдар 4 айдан өтті ғой дейм. 4 айдан Bir қашқанда. бары бір қашқан ба? Мұна. Негізі қанша беріп атты бұл ең көп бергенде? Пикке шыққанда. Пикке шыққан 20-дан 21, 22, 23-ке чейін бұлдар. жаңа туғаннан кейін. Туғанда. 23-ке чейін дейді. Негізі ұшылар. Өздіктер жақсы ғой, Алатаулар. Жақсы. Так, мол... Қайсысы? Ол желін сал баштаған. Так, мол қара ойчы. Бұл да чисті Алатау. Өзден Алатау, а? Қанжан туған? 4-ті туған. Мына достар. Мұндай қайсысы жақса осы жерде скриншот қылып тұрып сөйлесеңіздер болса керек. Бұл желінде жақсы екен. Бұл қанша сүті бар қазір енді? 20 чисті бар да. Қазір данный момент 20 бар, а? Желіндері таза. Таза, Төртең таза дейді. Боз емес бұл. бұл емі қашты ғой дейм. Шырты. Титратты қара шырт дейді. Емі қашты дейді. Жақсы. Ол чоң алауы бұл галыштинка ғой дейм, а? Галыштинка. Бұл қаншан туған ем? Галыштинка. 5 туып қалды ғой дейм. 5 туды уже бұл, а? Мүйізі қысқарақ екен бірақ. Ол потолок берсе керек сүтті. Қанша сүті бар бұл? Туғанда 30 бар да. 30 бар, а? Негізі бұлар сүт бағытында болады. Галыштинкалар. Көрдіңіздер? 20 адам қаншаны туды дедіңіз мұны? 5-те. 5-те. Чоң ой екен. Так, ол тарғыл ой, сары. Осы нақа қырғыз ойда ол. Мұнақа қырғыз ой екен. Сүтті аябай береді туғаннан. Негізі моға қарағанда оның сүті майлы болады. Қаймақты бұл дегендей. Көрдіңіздер? Так, Сары қыз жақсы сайын. сары қыз. Так, бұл қаншаны туды осында бұл? Бұл 4 туды ғой да. 4-ті туған. Боз қайда. Қайра боз. Қанша айлық? 5 ай болды ғой. 5 ай болып қалған дейді. Желіндері таза. Таза. Бұлардың арасында каратистер бар жоқ па? Жоқ. Жоғыша бар, а? Аппаратқа да сайсын, қолға да сайсын. Қалағандай боласың. Аппаратқа да, қолға да сааса болады дейді достар. Жақсы. Ол құнажын оқшайды, а? Бірінші туыд. Бірді туған екіншісі боз емес? Боз, а? 18-19 литр берді ол. 18-19 литр сүті берді дейді. Азыр қанша сүт бар азыр? Қазірде бір 15-ке жақын бар ғой. 15-ке жақын бар дейді. Бұлар? Желің ішкі болғанда затқан бошында ғой. Мұна ке достар. Оның құнажын. Так, бұлдағы аппаратменен де қолда да сағалар. Универсальный достар. Бұл швейцария, мамасы қалашын өзі швейцариядан асмен алған да. Бұна. Олар жақсы. Так, бұл құнажын екен. Ама ақырдағы құнажын екен, а? Бұл яшыр болып орып туған 16-17 берді. Орып жүр 16-17 литр сүт берді, а? Сүт берді. Азыр жақсы болып қалды ол. Жақсы, мамасы Алатау жүр. Мамасы Алатау. Өзі швейц. Так, бұл бірді туған оқшайды. Олда құнажын. Екіншісіне боз ба? Екіншісіне ұшын Боз, а? 3-4 ай 3-4 ай болып қалды. болып қалды дейді достар. Негізі мамын алып тұрып, звачка чайнап тұрады. Денсаулығы жақсы дегеннің белгісі. Азыр бұның қанша сүті бар? 10-11-12. Бұлар негізі ұшыл сарайдылы тұрау жа сыртқа шыға. Пралға шығады. Желіндері, тікенеге кесіліп бірдемелер. Шөл-пөл. Жоқ, Жақшы. Азыр сыртқа шығарып көргізіп жарықта. Видеоны алыстай тұрыңыздар. Так, бұл жерде ешқа тұрады. Құнажындарды көрдіңіздер. О, швейц. Общий 25 баш дейді достар. Көрдіңіздер ме? Швейц. Ол да швейц екен. Қайсы мол ба? Біріншісіне еме туйды дейді достар. 2 жаш. Қанша айлық боз ошонда?
Bunu точносыны билбейбиз дейт, жайлоодан келиптир достор. Анда болгон швец. Бул жерде основной алаптоо швецтер экен, а? Мына. Артыда болсын 6 ай болду. Так, бул канчансына бооз ошо? Бул 4-сүнө болсын. 4-сүнө. Жакшы. Аркада швец. Наркы карабы? Мынаке, наркыдагы швец. Анда болгон уйлар. Азыр эми жарыкта көргөзөйүн мондай алып тур. Көрдүңүздөрбү? Мындай болгон уйлар. Мына толусу сыртка чыгардык мына достор. Күнгө чыгарып жарыкка көргөзүп атабызбы? Так, эми булардын эң кызык баасы канчадан эми? Азыр бул жерде общий канча баш дедиңиз? Жайбек мына мен 25 баш. 25 баш. Буну бир киши алышка өтө бай болуш керек да. Бөлүп сатасыз, сатпайсыз. Мисалы 5тен 10дон Көрөбүз бирок сатпайсызбы круг. желательно круг, а? Так, варианттар барбы, жокпу? Жок. Тök акчага. Канчадан койдуңуз эми? Так, канчадан койдуңуз эми буларды? 250ден атасыз кичине чүпүрөз круг. 250ден дейт, мынаке достор. Кругка. Кеми бар. Доставкасын уюштура аласыз? Мисалы бизде азыр доставка негизи келе көргөн жакшы. Бул 25 башты бир алгандан кийин Чүй болсо жеткирип беребиз. чүйдүгө жеткиресиз. Мисалы Баткенден Көл, Талас, Жалал Абад, Сүйлөшөбүз да эми. Таласта. Нарын дегендей. Сүйлөшөбүз дейт калганын достор. Номерди калтырам достор. Калган толук маалыматты соода кылам десеңиздер чалып туруп сурай бересиздер достор. Толук маалыматты аласыздар. Мына, о желимери караңыздар. Жанагы. Көрдүңүздөрбү? Мына. Аяк. Болото экен. Мына, желимер. Көрдүңүздөрбү? Толук турат. Арасында кунажын. Бул жерде арасында канча баш кунажын бар? Туу элек биринчи тууттар. Тууттан 3-4. Биринчи туугандан 3-4 бар экен. Эми туйтургандан 2 бар. Эми туй тургандан 2. Калган Ола? Могу Швец. Көрдүңүздөрбү? Мына уйлардын желini көргөзөйүнчү. Жак болото болуп кетиптир. Араң басат экен мына желин. Толуп турат бир чакан. Онун желini караңыздар. Көрдүңүздөрбү? Болгон чоң гиганттар. Чүйдүн уйлары. Музыктары баары жакшы экен. Арасында бирөөнүн желini 3 эмчектейт, калган бүт баары жакшы. Баягы Швец. Видеону аяктайбыз эми достор. Сиздер лайкты басып колдоңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар.